हेलो साथियों, छोरे नमस्कार। अलि दुधबाट हल्का हल्का जम्मा भएको तरहरूले घरमै बसेर जस्तो डेरीदेखि दुध ल्याइन्छ त्यसको बचेको तरहरू अलिअलि जम्मा गरेर यसरी जम्मा गर्ने। त्यसपछि घरमै त्यो तरलाई कसरी बनाउने भनेपछि सबभन्दा राम्रो छिटो सानो डब्बा जत्रो भयो नि योभन्दा ठुलो यत्रै यसमा तर हाल्ने साथी हो। यसरी तर हाल्ने। डिब्बा तर हाल्ने हल्का हल्का पानी हल्लाउन लायकको सबभन्दा छिटो अरू धेरै पनि निस्किन्छ क्या यसमा। यो यस्तो गराउने, त्यसपछि मजाले के गर्ने एकछिन हल्लाउने यस्तै। छिटो धेरैको लागि है। डिब्बामा यसरी हल्लाएपछि अलिअलि जम्मा भएको तरलाई यसरी बनायो भने आफूले घरमा खानलाई घिउ निस्किहाल्छ, अलिकति मोही पनि निस्किहाल्छ गरिने खाना पिउनको लागि। चेक बेक भयो कि भएन हेर्न पर्यो। हुन लाग्छ है, हल्का पानी हाल्न पर्यो, कम भएछ। इनानी घर बस्दा अलिअलि दुना नभएको बेलामा अलिअलि बजारदेखि ल्याइन्छ, त्यसलाई घिउ त निकाल्न पर्यो। यतिको लागि ठेकी किन्ने कुरा भएन, ठेकी चाहियो, मदनी चाहियो, सबै यस्तै बनाउने। ला 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 भयो कि वाउ ती नौनी भइसकेको चाहिँ यसलाई भन्छ अब तरदेखि नौनी भन्यो। अहिलेका नयाँ जेनेरेसनलाई त्यति थाहा छैन कि मोही के हो, घिउ कसरी निस्किन्छ भने। दुध कहाँबाट आउँछ भन्ने बजारदेखि भन्छन् कि आजकलको बच्चाहरूले। भैँसीको दुध भन्ने थाहा हुँदैन। यस्तो जमाना आइसक्यो। त्यसपछि तर्जुमा गर्दा त्यसबाट अब नौनी बन्यो, नौनीदेखि घिउ बन्यो, त्यसपछि मोही खान नि पाइयो। बाँकीको यस्तो मजाले निस्किन्छ साथी नौनी। यस्तो लाग्छ
Looks like some kind of ancient book. Why don't we यसरी familiarize नुहाउनु ourselves निस्किन्छ with it and पानी see if it helps? यो मुही बने यी मुही पिउन भयो मजाले Let's hurry up. It looks like there's a mark on the map. Let's go there. We have no choice. Maybe there really is a higher power out there that can help us. Yeah, that's a great idea, but look, the monsters are already here. Any idea how to get past them? I think I have an idea. Monsters taste the TNT. Run, JJ. Hurry up and follow me. Go, go, go! Come on, hurry up. We're almost there. It's up here. We need to get out before the monsters come. I really hope there's some help here. I'm hoping there's some help for यति our निस्क्यो situation here too. यति भए Some यो magic armor or a sword. तल्लो 5 मिनट निस्किन्छ 5 मिनट हिँड्दा भइहाल्यो खानालाई But why? Why did the book lead us to some stupid witch? I mean, she can't even talk. Huh? What's this? Okay, I guess we don't need you anymore, thanks. Done. Good work, JJ. But we're running. मजाले नुहाउने What do you think? this नुहाउने खाना पाइयो Any ideas? Maybe we can use it to defeat the monsters. What do you think? I think this thing will definitely help us get rid of the monsters. You should try magic to defeat them. I think you can do it. This flag is probably a teleporter. Come on, Mikey, do it. Okay, I'm jumping. Wow, he's really gone. We should follow him. Where am I? What the? Okay, it doesn't matter. I don't know where I was, but I managed to teleport. Where's my key? Oh, you here? Yes.